angisoze ngahlukana naye ngoba yena uyatholana bazalwane. Ithenda ngelinye ilanga ngangihamba ngisenkingeni nangithi ngiyapheka inyawo zo4 kodwa kwathi sengene ekulingweni ngabona inyawo ezo2 wathi uJesu kena yabona izinyawo zo2 ibona kwangasahambi wena kwakusekhamba mina ngokungangisengikuthwalile uJesu ethole lana bazalwane. Sizofunda incwadi kaJobe chapter 2 verse 9 and 10. Ofundela ukuthi wayesethi umkakhe kuye usabamelele ukupheleleni kwakho na thuka uNkulunkulu ufe kepha wathi kuye ukhuluma njengalokho wesifazane oyisimula okukhuluma siyakwamukela ukuthi kuphela kuNkulunkulu singamukeli nokungenayo kukho konke lokho Joda bonana nangiqala incwadi kaJobe iyachaza ukuthi uJobe wayeyindoda eyayithembekile uNkulunkulu ingenasini. uNkulunkulu wayeyibusise ngemfuyo eyibusise ngaphezu kwabo bonke abantu ababeseMpumalanga. Ukuphila kaJobe bazalwane wayekubeka kuNkulunkulu. Siyathola ukuthi uSathane wafika kuNkulunkulu. Mayafika athi yazi masikamphuphe lokho omnike khona angakuthuka athi uNkulunkulu ngiyamthethelela wena kodwa ungawuthinti umoya wakhe. uSathane akaphanga kanye wabuya waze kwabi kabili akwathi mayisebu baqala bathatha konke imfuyo bathatha amadodana bakuthena masethatha uJobe akazange azamthuka uNkulunkulu kodwa wabonga wathi Nkosi ngiyabonga akubonga ngoba kumnandi akubonga ngoba kujatshule kuphela kubanga noma uNkulunkulu ephupha lokho ongangayitshela ukuthi uyokube ndawo. Kunabantu la baningi baphelele umsebenzi ababengayilindelanga ukuthi bazowuthola kodwa khala babekuphutha wona lo kuyabongwa ngoba wakwazi ukumnika into ongayitshelanga ukuthi ukube nayo usazophinda amnike futhi. Wabuka uSathane wathi yabo manje masingagalaza inyama yakhe uzokuthuka wathi uNkulunkulu ngiyamdedelela wena kodwa ungawuthinti umoya wakhe. Siyathola encwadini ukuthi uJobe wamila amathumbu kusukela enyaweni kuze kuyofika ekhanda. uSathane into angayibhekanga ukuthi uJobe akamkhonza uNkulunkulu ngowanake ezathi uyakhonza kodwa wamkhonza ngoba azi imisebenzi yakhe. Wathi uNkulunkulu ungawuthinti umoya wakhe. When it comes to umoya kaNkulunkulu usuthinta yena uqobo ngoba siyathola ukuthi uNkulunkulu mhla edala umuntu waguqa wamphefumulela. Bazalwane umoya kaNkulunkulu sitholakala la ethiwe umzimba wethu uyithempeli akusho lo mzimba lo kusho lokho kungaphakathi okwashiwa uNkulunkulu uthini. Now uNkulunkulu sekwenzile Sathane sekwenzile kuJobe unkosikazi wakathi uthule ufe wathi uJobe uyoko ngokuhle kuphela nawo enza ngokusho ukuthi kunezinto uNkulunkulu akufaka khona ngamayibomu ngoba ethesta ukholo lwakho futhi kuyona nanentando yakhe kodwa biza ukuthi hlala uNkulunkulu ngoba yena wathanda izwe wazanikela ngendodana yakhe ize liyoda. Uyacabanga ebantwini abangaka uNkulunkulu ekunikela ngendodana yakhe ize liyoda akabhekanga indodana kodwa wabheka ukuthi nanginikela ngayo ngiyozuzana ngiyozuza ukuphinda phindekiwe kabili
Hawu. Mayethi wena uyobonga okuhle kuphela na. Kukhona izinto ezinhle emehlweni ethu.